Prvi sparing, prvi oficijalni sparing, znači ovdje je sredina, stavit ćemo flašicu uvijek na sredinu da znate... Nemoj se primjenje, u zube niču ni ja. Dobro, u čošak. Prvi oficijalni sparing između Marka Jacka i Duke Prasta. Prva runda. Ting! Krenimo. Dobro, ok, lagano, tehnika, plešite, momci. Tako je, tehnika, plešite, bravo. Lepo. Bravo, dobro. Ne, zapijte, bravo. Nije zapio, dobar je. Aj ti. Njegovom prolazimo udariti. Dobar je, Duke, ajde. Bravo, blok, ajmo. Hop. Dobar si, bravo. Ok. Respekt. Ok, lagano, hoćemo lagano, bravo. Ja uzmem samo ruku. Bravo, dobar. Ok. Opa! Malo te vratio, a? Prošlo. Ništa izvini, seper. Čekaj, aj malo, ja ću da zražim kada primaš previše ivice. Može? Bravo, pozri se. Ajmo, još minut. Ajmo, lagano, ljudi, lagani sparing. Sve u gard, Marek. Bravo, sve u gard. Ne, sve u gard, ajde. Zari! Ajde! Nisam nakon. Prošlo, ne, dobro, nema ti da si izvinjaš samo... Ok. 30 sekundi! Čekaj, Ne govorim, ajmo. A čekaj malo, sredini, start, ajmo! Imate još 20 sekundi, 15. 20. Da se počnete samo su umorni. Ajde. Ok. Prosto, Polako bre, čekaj bre. Završene.